Jeste i vi izbjeglice? A? Pričajte, odakle idete? Idem iz Prkosa, Babić, ako hoćeš, Đuro. Jesu uzeli to muslimani? Pucanje, orašcu, čukovi, grmi, sjela, jutros, ja moram... Imaju muslimani artiljerije? Ja da sam na vašem mjestu, ja bi znao, ali nije se da... A idem tam da vidim sve kuće. Izbjegao sam iz svoje kuće, ostavio sam, imam mater 94 godine. 94 godine. Hoće li biti žene rata ovdje? Samo ovo, nažalost. Naši su ljudi. Pa ne, pa ja mislim, šta ti kažeš, žene, počinje 3. svjetski rat ovdje. Ko? Hoće li se umješat na to? I 6. će biti. 6, jel da? Srbi teško dobiju, majko moje, jer izdaje. Izdaje, jel da? Izdaje. Loš komandni kadar, loše rukovodstvo. Molim te. A šta Slobo radi? Hoće li Slobo šta pomoći? Ja ne znam, i Srbija, ako ne bi bilo Srbija, ali i Srbija će platiti glavom kao i ja. Jela, džede sretno, od tamo nađi kakvu muslimansku kuću i useli se, jebi ga. Sad sam našao muslimansku kuću, idem, ako bude gondlo, onda ću uzeti. Ulice i ništa. Džede jebi i mater, samo ako dođu, pokoka i sve. A šta ti ja, majko? Teško meni. Čuj, Isu. Tako. Bravo, daj tu plavu jasno. Ovdje pred. Mamu u piču. Desno jebem u majku u piču. A jebmu mater, ne može da... Samo nekoliko dana kasnije Hermani susreću onog istog starca izbjeglicu, ali sada on je naoružan. Oni su izašli, tuku, pale, dave. Vaša kuća ugrožena. Nije moja kuća ovdje. Ako izbiju vama gore, bit će ugrožena. Ako ne izbiju, neće biti ugrožena. Jer linija je ispod nje. Da sam mislio bježati, ne bi ostalo. Ja sam noćeva sam u kući i ostajem i dalje. I evo sad, pripojio sam se armijom. Više godina imam nego sam pripada, ali opet koliko sam budem u stanju. Na kraju, hoćete nam se predstaviti? Hoću, Đuro Babić. Hvala.